بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، رأي يبت الله سبحانه وتعالى قولوا الله متوي كوهانو دو يتede mo waɗi ko yettire ɓe yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ɓaawo nde o tagi en o waɗi e yimɓe o suɓi kadi e nder yimɓe ɓen o waɗi en julɓe. ɗum ɗo ko nemaji ɗiɗi ɗi tawata neɗɗo julɗo fof no hani weltanade Allah subhanahu wa ta'ala yettamo e hoore muɗum. no waɗa nde yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala jarnamo weltanomo e hoore moƴƴereji ɗi woni waɗande en tawa ɗe gassa e ɓaawa muɗum wona ene wori moƴƴi e torade. ɗen seedo ala reweteɗo e goonga si wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala. kala wo ko bani adama rewi ko wona Allah o rewi mere. kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko tun woni reweteɗo nde tawno ko kanko tun tagi, ko kanko tun toppiti ko tagi kon, ko kanko tun kadi jeeyi. haray iɗen seedo oɗo mo o suɓi kanko Allah subhanahu wa ta'ala o nuli e meɗen o suɓimo o ɓurni e tagore makko nden ɗum ko nelaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. iɗen seedo oɗo ko jiyaɗo makko kanko Allahu, wona kafidiɗo makko, ko nulaɗo makko mo tawata no fawi e meɗen ye en ɗoftomo, no fawi e meɗen ye en ñentinmo, no fawi e meɗen ye en jokkumo, no fawi e meɗen ñaawinorgol mo, no fawi e meɗen rentagol e lundagol yamiroje makko ɗin. hanana en si kanko e Allah ɓe suɓike hunde ka so waɗen goɗɗum ngo harana ko ɓe suɓi kon. haray oɗo yentoro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah juule makko kanko e ɓeygore makko hen e sahabaɓe makko ɓen e kala jokkuɗo feewal maɓɓe ngal ha ñande dargal ngal dari. haray en anditinayi e musidɓe meɗen jentiɓe en ɗen ka bimbi ɗo. haray ko fotte gollen woni ko wonɗon e jentade wono wowirɗen noon e asaweje ɗen fuu bimbi si settere on feƴƴiri mintaji 3. haray en jokkite ngal ɗo alluwal meɗen ɗum ko fii kaɗo diina ka tawi ko kaɗo woni ko Allah subhanahu wa ta'ala tagi tagore nden fiimum andi ɗum anduɓe ɗum ɓen, majja ɗum majjaɓe ɗum ɓen, jaɓi ɗum jaɓuɓe ɓen, sali ɗum saliɓe ɓen. nde tawno kanko Allah subhanahu wa ta'ala piiji ko jokkuɗen kon fuu ko hanuno ko yoƴi wonu jokkorgal fiye en waawa wadde ko tagi en kon fii muɗum. kala ko jogiɗen e jawle e gande e feere, kala ko marɗen e pehe, ko hani yo ɗum wonu gollitirɗum fiye en waawa wadde ko Allah faala kon. haray inchallah subhanahu wa ta'ala e hande kadi en artay e darsu meɗen kiɗɗo on. so wii darsu men kiɗɗo on wowɓe jentade émission ɓen ñande fuu hara heɓe andi ko hombo won darsu kiɗɗo on. ɗum le ko fiinde julde ko wonnoɗen e yewtude ka fuɗɗode nde ɗo yewtere meɗen e lewru feƴƴunodu ndun. haray ɗon geeli e yewtuno fii ko honɗum neɗɗo julɗo on haani laɓɓinade e muɗum, yani honɗum wiyete soɓe.
yewtuɗen ko ndiyan honɗan neɗɗo on gasta laɓɓinorde fii o sertu e on ɗon soɓe. Yewtuɗen fii ko wiyete salligi ɓure mum ɗen e nafoore muɗum nden e noone no warrete noon e piiji wonɗi ɗin ka nder salligi ton ko tawata neɗɗo julɗo on si acci hara o mara salligi. ɓaawo ɗum yewtuɗen piiji ɗi tawata ɗin si neɗɗo salligike o waɗiɗi ɓaawo nde o salligi tawa salligi makko on boni. ɓaawo ɗum yewtuɗen fii ko wiyete longal. Longal ngal yewtuɗen yoga e piiji ɗi tawata ɗin ko ɗin watta haa neɗɗo looto longal. No jeeya e majji ɓurɗi mawnude ɗin yaltugol maniyu ma si tawi sonnaajo laaɓi e lewru makko ndun ma o laaɓi e batte jibingol makko ngol. Yewtuɗen kadi ko honno longal ngal lootorte. ɓaawo ɗum fuɗɗiɗen ko wiyete kon tamamuye. oɗo tamamuye mo tawi ko kanko lontoto salligi on tuma nde tawi ndiyan ala. Ko kanko lontoto salligi on tuma nde tawi ndiyan no woodi kono julɗon wawata ɗan hendade. Ko kañum lontoto salligi on tuma nde tawi julɗo on ndiyan no woodi kono fewndo ɗon o wawata ɗan gollitirde sabu nawnare ma kulol ɓeydagol nawnare. Idan wa kadhalika kañum tamamuye on ko kanko kadi lontoto longal ngal si tawi woni ndiyan ɗan heɓaki. Famuɗen e nder ɗum wondema jaka tamamuye on no wawi lontade longal ngal e salligi on fuu muɗum saanga nde tawata nganto no woodi. haray inchallah subhanahu wa ta'ala ko ɗon wonɗen e tokkude yewtere meɗen nden hannde noone no tamorte noon e hoore ko tamete kon. ɓaawo ɗum yewten kadi yoga e mas'alaji yowondirɗi e kañum tamamuye o. haray ko adi kon neɗɗo julɗo on no hani andude wondema ko wiyete tamamuye kon ko gundo Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko andi ko fi honɗum o wi'iri yo julɗo on laɓɓinortamagol. sabu sika ka haqqille neɗɗo on ñaawirɗen ko ɗon gollitirɗen e wi'ay tamagol wona laɓɓinagol ko tuñintinagol. kono ka sharia Allah subhanahu wa ta'ala tamagol ngol ɗum e wonde ko wujagol mbulla ko laɓɓinagol. Allah subhanahu wa ta'ala yiɗi e hikma makko e darndagol hiɗen jaɓi jeeyede hiɗen jaɓa yamirede waɗa ko ɗum waɗi so wi'i yen laɓɓinor ndiyan so ndiyan heɓaki yiye en memu mbullari ndin e foppoɗen yeeso meɗen gon e newe ɗen ɗiɗi. haray oɗo tamamuye so tawi neɗɗo on no tamade ko attoto wadde kon taw ko yo anniyo ka ɓernde makko wondema haray ko woni e tamade ɗo kon ko fi ittugol tayre nde o tayra nden woni noon tayre nden ko to sokere ma ɗum tayre nden ko mawnde. yani woni ko salligi o hanuno wadde so tawno ndiyan no woodi ma himo hattani gollitirgol ndiyan ɗan ma ɗum ko longal wonno ko o hani lootade sindo ndiyan no woodi ma sindo himo wawno gollitirde ɗan ɗo ndiyan. joni noon ɓay ɗum ɗo wonali awa hande kadi ko tamamuye on woni arde muɗum ko ɗum woni aranon ɗum taw ko watta ko anniyagol ka nder ɓernde makko ko alda e wowlugol anniye ɗen ka hunduko fiɓugol ka ɓernde makko ko woni e memirde nde ɗo hayre ko woni e memirde ndiɗo leydi ko woni e memirde ndiɗo jaarendi ko fi yo
moƴƴu e tayre nde o tayrano nden o wawa gasude ɓattade Allah subhanahu wa ta'ala. So gayni anniyade ka nder ɓernde makko, on tuma noon o wowla ko wowlete kon ka hunduko, ɗum wi'ugol bismillahi. en andi e wi'ugol bismillahi ngol ko hunde nde tawata nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama no yamiri en, rerɗini en, nde tawata kala golle wonduɗe e himme si tawi neɗɗo on no wadde ɗe ko yo wi'u bismillahi so waɗa golle ɗen. so wi bismillahi on o gayni haray wiɗen ka ɗo yimɓe buyɓe darata binde ɓe jangata jentata ko waaju hiɓe heewi faljude ɗo ɓe ronka raɓɓinɗinagol ngol e wiigol ngol bismillahi balɓe yaha ɓe wiya bismillahi rahmani rahim. bismillahi rahmani rahim no wi'e kono ɗo ko bismillahi on tun on tigi wiyata ko ɗon hattata, woni ka ñaamugol, woni ka yargol, woni ka fuɗɗagol golle, woni ka hirsugol, on ti ko wiyata ko bismillahi, yani ko e inde Allah woni komi woni e wadde ɗe ɗo golle. si tawi ɗum ɗon o waɗi ɗum woni ɗimmum ɗum e golleji tamamuye on, o ƴetta newe makko ɗen ɗiɗi o memira ɗe leydi ndin ma hayre nden ma ɗum jaarendi ndin memande wootere, yani o fonta newe makko ɗen ɗiɗi wondude e kolli ɗin, o wallinaka hoore mbullaari ma o wallinaka hoore jaarendi ma o wallinaka hoore koccuje ma ka hoore hayre si ko wotere jentude. ɓaawo nde o focci newe makko ɗen o wallini e hoore ɗum ɗo, o ƴettade ka o ƴettiɗe ɗon on daaray e nder majje si tawi jaare on ma mbulla on no yowiti e majje ɓay hara gite ɗen no ka yeeso fii watta o lojo o wuttande newi nde fii mbulla ma jaare ko yowiti kon e nder newe makko ɗen wata ɗum ɗo ukkumo ka gite. nde wuttande ɗon tawa nde ruynayi mbullaari lojayndi ndin ma jaarendi lojayndi ndin, on tuma o ƴetta juuɗe ɗen o mawla yeeso makko ngon ngo fuu maggo. so gayni mawlude yeeso ngon o ƴetta newre makko nanere nden o nanga ka fewndo fuutorde makko junngo ñaamo. fuutorde junngo ñaamo ngon ko holɓundere wonde nden ka newre nden fuɗi ɗon, o nanga ɗon o maska haa yaltoy ka hoore kolli, o ƴetta kadi newre makko ñaamere nden o nanga fuutorde junngo makko nano ngon o maska ɗon kadi haa yaltoy ka hoore kolli. ɗum ɗo woni farilla tamamuye o. en anndi haray no woodi hadiseji arɗi bal e laawi goo no woodi ko ɓe wiyata kon ad-darbatu thaniya, tappande ɗimmere nde, yani memande nden ka leydi memande ɗimmere. nden ɗum memande ɗimmere haray wona ko mazhab imam Malik e yurnike defte maɓɓe ɗen en taway hiɓe yewta toon fii nde ɗo piyande ɗimmere, bimana ɓaawo nde on ti memi leydi ndin maski yeeso ngon o maski juuɗe ɗen haa ka kolɓule, ko yo o memitu leydi ndin memande ɗimmere, o maska junngo ñaamo ngon, yani o waɗa newre makko nanere nden ka ɓaawo junngo makko, o naɓa haa ka soɓɓundu, o yilto kadi o artira haa ka sera newre heede nder on, o warra nano ngon kadi wano noon. haray nde ɗo piyande ɗimmere ɓe konti nde ɗo ko jeeya ɗum e sunnaji kañum oɗo tamamuye. haray waɗugol ɗum ɗon wiyatake ko bidiya, nde tawno hadiseji no ari e muɗum ko woni karama koɓɓen no wi'i wonde hadiseji arɗi ɗin fii nden ɗon piyande ɗimmere, hadiseji ɗin ɗi sella. sen daari wano ka minhajul muslim, cheikh aboubacry jabir jazairi mo yewti fi mum ton o wi'i haray ka huɓindagol neɗɗo on no wawi wadde nden piyande ɗimmere ɗon, kono noon hadiseji ɗin haray ko ɗi lowɗi. si on tigi waɗi ella ala e muɗum sindo o raɓɓinɗinike ko wiɗen nane ɗa kon, haray ɗum kadi no wawi mo yonde. hattuɗo e ɗum ɗa wata fel waɗɗo ɗum ɗa
haɓɓiɗo waɗa e ɗum ɗa kadi wata fel raɓɓinɗine ɗo e ɗum ɗa te tawno haray so lurral woni e muɗum ko arngal tawi en e kadi wona lurral ngal tawata ko bonne e ngal haray julɗo on himo hani yaajude o anda piiji ɗin so tawi koko lurra e muɗum o tasko moƴƴa kala tawi goonga on no ɓuri ɓattorde ɗon o yaara ɗon ka tawata ɗon no woɗɗiti goonga on seeɗa o woɗɗito ɗon hara o jokkali beleɗe makko ɗen e faale makko ɗen e tawiji makko ɗin haray ko ɗum ɗo woni noone no taamorte noon joni noon yahen e ko taamete e mum kon ko taamete e mum kon adi kon taw no dagani neɗɗo julɗo on nde o taamoto e leydi ko ɓeyta kon as-sa'idu tahir as-sa'idu tahir ko kala ko yaltiti e hoore leydi ndin tawa ɗum ko e leydi ndin jeeya en andi kaaƴe ɗen e jaare on e mbulla on e loope ɗen fof ko e leydi ndin jeeya haysi no waɗi couleur ji sertuɗi ma no waali waalanɗe sertuɗe kono fof mum ko e lasli leydi ndi woni ko jeeya haray ko ɗum waɗi karama koɓe wi no dagani neɗɗo julɗo on nde o taamoto e hoore leydi yaltitundi ndin haray ndi laaɓi saanga nde o ronki heɓude ndiyan ma ɗum saanga nde tawi ndiyan no woodi kono o ronku gollitirgol ndiyan ɗan sabu nawnaare ma kulol lorra sabu nawnaare ma kulol lorra ko ɗum watta ha tawa neɗɗo on himo sellanamo ka o taamo fewndo nde tawata ndiyan no woodi ɗimmum ɗum ɓe wi no dagani neɗɗo julɗo on ka o taamoto e mbulla ma o taamo e njaare ma o taamo e maadi ma ɗum o taamo e hayre e kala ko tawata kon ko jeeya ɗum e pecce leydi ndin woni no noti e mayri woni accitindi yo taw ko tun ko jeeya ɗum e leydi ndin ko tawata kadi bani adama on gollitirali ɗum sanzi wono nokkugol leydi ndin jiiɓa sunna waɗa ɗum birki ma ɗum muñjugol kaaƴe ɗen sa'a waɗa ɗe simon ma ko nanta ɗiɗo piiji en andi wano siman on ko kaaƴe woni lasli mum on kono ma dama sa'ama defama iwi e noone kaaƴe ɗen no wonirno noon ɗo haray hande kadi sellata tamagol e simon on woni condi makko woni ka o yoori ɗon sellata tamagol e makko fi honɗum sabu neɗɗo o sanji noone mum on no wayiri noon fewndo nde taga ko won noon kañum kadi mbullaari ndin si tawi ndi ƴettama joni ndi sunnama ndi iwi wonde e noone mayri ko ndi taga kon e muɗum haray hande kadi ndi gasta wonde tamortendi so tawi ɗum ɗon naataji toon haray no sellaka neɗɗo julɗo on taamo e ɗum ɗo woni noon no hecciɗi woni no yoori yani woni leydi ndin ko ɓuuɓundi woni ko mbullaari yorndi wondi e saakade woni jaare on koko ɓuuɓi woni koko yoori haray Allah ala nde neɗɗo on taamoto e hoore muɗum ma dama koye lasli leydi ndin jeeya haray ka taameteeɗi e mum ɗo e wattana yila wono zamanu mo wonɗen e muɗum ɗo hannde en anndi juulirɗe ɗen fof haray no waɗa siman goɗɗum ɗum no waɗa kaaro ma gate no weƴƴeta e muɗum ma tappiiji no waɗa e muɗum tande mum nden hara goɗɗum ko dalet waɗa wona koccu idan haray si tawi alhaali on koni woniri haray julɗon no haani faamude e hoore gatal weƴƴitangal ngal tamatake muɗum tapi on ko o labawo neɗɗo tamatako e hoore makko kaaroje ɗen ko ɗe labawo neɗɗo on tamatako e hoore majje
simon on kadi ko o kere piwo ma ko o dala siwo neɗɗo on tamata koye hoore muɗum siko dalet kadi waɗa e nder tande juulirde nden ɗen daletiji ɗon kadi tamatake e hoore majje haray ko ma neɗɗo on heɓa hayre ma o heɓa koccu ma o heɓa jaare ma o heɓa leydi ko wiyete ko mbulla ko tamo e hoore muɗum idan haray si onti ari ka nder juulirde ton o yi'ali hayre o yi'ali ɗiɗo fof hay e gootum ko yi ko gate e tapi e kaaro e siman ɗum haray ko yaltu ka yaasi o ndaara toon ka o taamo innaka kadi ko ma o rondo jaarendi ndin ma kaaƴe ɗen o naada ka nder juulirde ton bal ko haani kon juulirɗe ɗen no duwa koccu waɗe e pileti ho joƴƴine nder ton ɓay koccu on tuuninta si koccu ƴettama ɗe lootama haa ɗe laaɓi ɗe waɗama e pileti hunde joƴƴinama arɗo o fotte juuɗe mum ɗen ɗon taamo hara o son jaaki o tuuninali nde juulirde nden kadi si tawi ɗum fof no wonali ɗum haray koyo onti yalto ka yaasi ka leydi ndi woni ton woɗɗi ɓadi o taamo ton o arde e tamamu e makko on haray ko woɓɓe goo faami ko wondema tamamu ye on koyo wonu jokkodirɗo e julde nden ɗo naayi en faamu wondema haray ko matum koyo onti taamu tun immoɗon mubashara tan o darna julde nden si woniri noon no moƴƴi kono so tawi woni nokku ka taameteɗon kaka yaasi juulirde woni ella ala nde onti taamoto ton ɓaawo nde o taami o fewna ɗon direte o naata o nanga julde makko nden woni naafilo woni farilla e haray tammum ɗum e muɗum ɓe wii no dagani neɗɗo taamiɗo ko dagani kon neɗɗo salligiiɗo bi mana kala ko salligi on newnanma waɗugol e dewe woni dewe jokkindirteɗe woni dewe sertuɗe kala ko tawata kon tamamuye on non e salligi on no newnanma ya waɗu e dewal woni juulugol woni wangagol ka suudu kaaba woni memugol alqur'an kala e ɗiɗo ɗi tawata ɗin no landi salligi si tawi on titamike kadi imo wawi ɗi wadde wono tawiri noon si neɗɗo on salligi ke sallay ka o juula wono noon kadi si tawi neɗɗo on taamike sallay ka o juula wono tawiri noon si neɗɗo on salligi ke no sella ka o julna wono noon kadi no selli si tawi neɗɗo on taamike ka o julna yani ala wigol joni ko onon salligi julne en ɗon mimmitami taamiɗo on si tawi kono taamorte noon o taamori tawi ko nganto taaminimo wona ngaamelo kanko e salligiɗo on ɓe fotatere e laaɓal ɓe fof ko aya qur'ana goto ɓe gollitiri kañum salligiɗo on mara laaɓal timmungal ɓuri kañum taamiɗo on ko ɗum waɗi ko yiga e yimɓe faami wiigol joni si oɗo taamike oɗa salligike haray ko salligiɗo on haani julnude naatamiɗo on ɗum ɗon ko faayere noon ala ka nde iwi e bindi hay e nokku sigan kamɓe ɗiɗo fof hiɓe laaɓal maɓɓe ngal kadi ko ngal gore fof ko yamirore Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗa ko nganto addi ɗum lontu ɗum ɗa idan haray si tawi neɗɗo on taamike mo wawi naafude ɓaawo nde o naafi o gayni o immo o juula farilla hara ko kañum tamamu ye goto on wono noon kañum kadi si neɗɗo on taamike o tawi julde farilla nden ma o fuɗɗori julde farilla nden o juuli nden ɗon o gayni no sella ka o watta kadi naafilo ɓaawo ɗum kala ko faala wono tawi noon kadi no selli si tawi neɗɗo taamike fi julde farilla e futuro misal futuro on juulama gasi innama rendingol geeƴe haray ala ko taaminimo hakkude ɗon e geeƴe ɗen kadi mo wawi immade rendina geeƴe ɗen e futuro on e tamamuye goto wono tawide noon kadi no sellana wonɗo e voyage ka o taamo o juula fana e alansara o hawtodira ɗi e tamamuye goto wonɓe wiide ɗum ɗon watta keɓen mi tañƴinaki haray hiɓe mahi e bindi si tawi hiɓe mahi e bindi kadi
mi tañƴinaaki binde ɗin no mahi e dalil waɗi binde no woode tawana e dalil ɗi iwi tuma goo noona kadi ha ala e bindi few idan ɗum ɗo fof noon ko haton jinɗum e ndaareede wiigol tun hunde nden no windi yonaali dalil waɗi windugol ngol naa ko metti fii koye taw ko windi kon kadi no iwi e dalil hara no iwi e maa ko nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ma e kuuɗe maɓɓe ma e ñinnande maɓɓe ma bete haɗa ko julɓe ɓen fotti e hoore muɗum ma haysi ko qiyasu warra tawa no nandi sartiji mum ɗin kadi no timmi hay ko wona noon kañum kadi si neɗɗo on taamike fi janngol alqur'an ella ala e muɗum mo wawi janngude si neɗɗo on taamike fi naafugol mo wawi naafude embere woko Allah subahanahu wa taala newnanimo e kañum tamamu ye goto o nayi on ko tamamuye ɗo toujours tamamuye on ɓawde neɗɗo on taami kala ko tawata kon si heɓino neɗɗo salligiɗo haray salligi makko on boni si heɓi taamiɗo on kadi haray tamamuye makko on boni mana bonnoji salligiɗin ko ɗin bonnata tamamuye bonnoji tamamuye ɗin ko ɗin bonnata salligi siwana hunde wotere pet no ɓeyditi e bonnoji tamamuye ko tawata kon bonnata salligi honɗum woni ɗum tawi ko neɗɗo on wonno e tamorde ko saabu angal wodede ndiyan ɗan wodama ɗo haray hande kadi o yo e tamamuye o salligo eɗen andi noon bonnoji salligi ɗin e yewtinoɗi ko kala ko yaltiri e yaltirɗe ɗen ɗiɗi yaaruɗi hurgo ɗin ɗiɗi kala ko yalti e majji woni ko woni ndiyan woni ko yoori haray ɗum ɗon ko bonnay ɗum salligi kono noon kañum kadi kala ko yalti e majji haray ɗum ɗon bonnay tamamuye so tawi neɗɗo on o salligike o waalike o ɗaanike o fini en andi haray salligi makko on boni idan ko wona noon kadi so tawi neɗɗo on taamike o ruƴƴi o waalike o ɗaanike o fini ɗo haray tamamuye makko on boni ko yo taamo kadi so juula e haray ɗum ɗo kadi neɗɗo julɗo on no hani wattandila e muɗum moƴƴa joyi on si tawi neɗɗo on hattani salligagol e ndiyan tawi ko angal hattangol salligagol ngol taaminaynomo ɓaawo nde tawi hannde kadi o waawi gollitirgol ndiyan ɗan haray tamamuye makko on o bonni hannde kadi sellata kawtamo hannde kadi haray en andintinayi e musidɓe jentiɓe ɓe fewno ɗo ko radio Fottel Gollen FM woni kon ɗon e jentade haray ko wondi e moɗon ka bimbi ɗo toujours ko siɗɗo moɗon woɗo arde ɗo bimbi on andintina e mbele ko Allah subhanahu wa ta'ala newni Mouhammad Mahfouz Ba haray wittere o yoni inchallah subhanahu wa ta'ala en arta e yewtere meɗen nden ɓawo seeɗa haray toujours toɓɓere jeegaɓere nde artine muɗum nden ko wondema so tawi neɗɗo on o taamike ɓaawo nde o taami o laaɓi fi juulugol o laaɓi fi wangagol o laaɓi fi memugol alqur'an haray ɓaawo nde o taami himo e laaɓal haa o heɓa ndiyan ma ɗum haa tamamuye makko on bona bimana ko bonnata tamamuye on heɓa mo ɗo haray ko hunde nde hanɗen wattande ila moƴƴa tamamuye on himo jogii neeɓugol e neɗɗo on wona salligi on jogori noon neeɓugol e neɗɗo on kono madama tamamuye on no weli wadde ɓuri salligi on haray ɗe wiya neɗɗo julɗo on si tawi a taamike a jangi Qur'an a immike a yalti a yehi a jindoyi ha johi ma ha a ari
haysi tawi ko bonnata tamamuye on heɓalima madama tamagol ngol na ko sattanayma haray tamo kadi e ƴetta deftere ma nden sa falama janngude wa kadalika ka juulugol so a tamike a juuli a yalti e yeehi e hajuji ma jindoy ha ronki a arti a faltama juulugol kadi haray tamo fuɗɗora juulugol maɗa ngol hayso tamamuyema bonali ɗum ɗo ɓurma moƴƴande amma noon so tawi woni a tamike woni a juuli ko falanoɗa juulude kon fewdo ɗon a immike yeehi e haaju ma iɗa wondi e laaɓal ma tamamuye yeehi ha a heɓoyi haaju ƴettugol qur'ana jannga ma a heɓi kadi haaju e juulugol ma waɗugol dewal e dewe ɗe tawata nden ha to jini e laaɓal tawi hiɗa wondi e tamamuye ma neɓuɗon o bonali hara naafi ella no woodi e gollitirgol on tamamuyeɗen ngal dewal are ngal ɗo kono ka fii woɗɗitagol ngameelo e ittugol bote ha feƴƴita yo onti toujours heyɗintini so falama heyɗintinde golle ko ɗum ɓurimo moƴƴande jeɗɗi o so tawi neɗɗo on wasama ndiyan ɗan e nokku ka woni ɗon imma ka oto makko ma ko nokku ɓadiɗo ka makko e kala nokkeli ɗin ko bani adama wawata wonde so tawi o wasama ndiyan ɗan o ɗaɓɓi o heɓali to haray ko o newnanama yo o taamo ma ɗum hayso tawi woni masalan ndiyan ɗan no woodi hiɗan ka pompi kono pompi on no soki a jogaki saabi jogiiɗo saabi ala ɗon a anda ka saabi woni a ɗaɓɓi ndiyan ƴogaɗan a heɓali si ndiyan ɗan no ko pompi ɗon ɗum hattatamuɗa wa kadalika so tawi ɗen ka nder woyndu kono ala ko hendoraɗan fewdo ɗon bagal ngal ɓadaki ma hen ngal ukki nder ton ɓay ɗum fof no waɗa to kadi haray ella ala nde tamotoɗa ndiyan ɗan no ka woynu kono ɓay junngo ala no hewtitoɗan fewdo ɗon haray ko ñawete ko ndiyan ɗan ala taw sabu ta woodi ɗan hendoto wi jeetati on si tawi joni neɗɗo tawi ndiyan kono wona kanko jeeyi ndiyan ɗan ɗo yalli o yanatu e majjan o salligo ka ko ma o diifino jommum ɗen andi ndiyan wujjaɗan e ndiyan jattaɗan sellata salligolgol non ɗen andi alhaaliji meɗen ɗin e ka sengo di'e ka pompiji boyi suuɗay hen ƴooga suuɗa waɗa piiji boyi nder toon banno woodi hay suuɗay ɓe ƴettaɗa yeeya faggitora hara ɓe yoɓata halfinaɓe ɗum ɗon ɓen ɗum ɗo ko noon e wujjugol noon julɗo on hana wadde ɗum yani julɗo wona yawi fay eeɗa nun ɗaali an kadi a nunɗata wona ye en ñembidirka angal peewal ko ye en ñembidirka peewal ko ye wi o ɓay oɗa no nunɗi min kadi mi nunɗi kono ta wi ɓay oɗa tooñi min kadi mi tooñay ɓay oɗa no wujjude min kadi mi wujjay ɓay oɗa no fende min kadi mi fenay ɓay oɗa no janfade min kadi mi janfoto idan si alhaali yimɓe wayini haɗa ɓe heeɓi probléme julɗon kañum nanon o hani wawde kanko o wawa hoore makko o wa'ano diina makko ka wi'i o wa'u noon o nunɗa yiya ko watta kon fof hara ko hakkude makko e Allah hara o wujjani ndiyan ko salli gori ma ko on ndiyan ko ñamata kon haray so tawi on ti yi ndiyan ɗan tawata na kanko jeeyi o yiyali kadi jommum sakko o dumino e jommuɗum ɓe wi ɗo yo ndaaru mbowka ndinɗon leydi aada ndinɗon leydi so tawi o tañƴinike ella wonata so ƴettiɗan o salligori si jommum ari na sonko e piiro me emi yaafaki aroyta ɓaawo muɗum haray yo ƴettu o salligo e si tawi noon ko nokkel ɗi tawata sa memi ɗan ko probléme heɓoyta ɓaawo muɗum ɗum koyo accuɗan ɗon tamoɗa juula jeenayi on so tawi woni ndiyan heɓike e nder juulugol ngol wonande neɗɗo taminoɗo no juulude joni goɗɗo o ɗaɓɓi ndiyan o heɓali
o taamike o darni julde nder ko juulata kon ɓaawde heɓe darnde ma darɗe ɗiɗi ndiyan ari imma ko ƴoogoy ɗon arti ma ko ndiyan kuppunol an ɗon ka pompi woni ko arti ɗo haray himo suɓindina taƴugol julde makko nden yalta salli goo ara juula e kontingol julde makko nden ɓuri moƴƴude ko yo taƴi julde makko nden o salli goo o juula ɓay ko o tamanno ko sabu angal ndiyan kono noon so acci ɗon kadi o taƴali julde makko nden o continue o juuli madama o taami e ɗum haray julde makko nden no selli idan haray ɗin ɗon ɗiɗi mo suɓindina kono ko ɓuri mo moƴƴande kon ko arano on ko wonde si ndiyan ɗan arti tawi himo taaminno himo dari himo juulude ko sabu angal ndiyan taaminnomo ndiyan ɗan arti himo nder julde nde ɗo haray ko ɓuri moƴƴude ko yo taƴu o yaha o salli goo o ara o juula amma noon si woni ha o juuli o salmini ɓaawo ɗum ndiyan arti to haray hunde fawakimo o fillata ko julde makko nden ɗon fi ndiyan heɓete ɓaawo nde o juuli haray en eggay aren ko ɓe wiyata kon aljurhu waljabira wal arbita fil wudoi wal ghusl en andi neɗɗo on tuma goo o luttata sellude jon noon loota gongol e salliga gongol ɗiɗo tuma goo no ara tawa so tawi barme e ɓanndu neɗɗo on haray lootugol ka on barme ɗo woni ɗon ma neɗɗo on no heli ɗum no haɓɓa lootugol ka ɗum haɓɓa ɗon ɓuri heewde kon haɓɓoɓe ɓe haɓɓa ɓe gayna ɓe innama nayo ndiyan naati nder ton sabu si ndiyan ɗan naati ton e no wawi ñolnude barme on ma neeɓi no ndikkugol ngol joni so tawi ɗum no woni haray ɗum ɗo kadi no mari ñaawore ka sera islam nde tawno islam o wona diina sengoha ko diina ka tawata piiji ɗin fuu hika yewti fi muɗum ko honno julɗo on wawata warrude si ɗum ɗon hewti الجبيرة والأربطة هي ما يوضع على الكسور والجروح والإصابات في أي عضو من أعضاء الجسد كويتكون جبيرة بمعنى لكي كواتيكون هذا برمي جدين ما كبي كواتيكون يعني كواتي هذا كهلي ما هذا كبرمي كبي كواتي مودون كاركترال كربانو tawi neɗɗo julɗo on o faalama laɓɓinaade haray no fawimo ittugol kala ko haɗata ndiyan ɗan hewta ɓanndu makko ndu nden anndi yewtino ɗum ko salligi to tawi neɗɗo on faalama salligaade imo waɗi ko tawata haɗay ndiyan ɗan hewta ɓanndu ndun e teral e tere salligi on ko yo ittu ɗum ɗon tawo si o salligo joni noon no jeeya e ko haɗata ndiyan ɗan kon si tawi no waɗa lekki no koola e hoore muɗum ma no haɓɓa haɓɓande no tawata ndiyan wawata naatude e muɗum ɗum ɗo haray ko haani kon tigi tigi koyo on tigi ittu o salligoo o itta o lootolol ngal kono noon si tawi ittugol ngol ko probléme addoyta ɗo haray hannde kadi nayo ittu haray islam on jonni mo laawol ngol o wawata rewde hara nayo ittu ko haɓɓa kon wonayo ittu lekki waɗaki kon ɓe wi so tawi woni barmeno e teral e tere salligi on ma e teral e tere ɓanndu ndun wonande lottoɗo longal si tawi woni o huli nettugol cellal ngal si tawi woni o ɓuɓɓini ɗum ɗon haray ko yo o lootu ɓanndu selludu ndun o maska e hoore ko barmi kon masalan neɗɗon no barmi ka junngo ma ka koyngal ma ka hoore faalama lootade longal ɗo si tawi barmi on ɗuuɗa haa feƴƴiti yani wona e ɓanndu ndun nokkiri bu barmeji ɗi woni
tawi no masalan so tawi barme on ka hoore woni hara eɗen anndi ɓanndu leyru ndun fof no waawi lootaade jooni oɗo o wiyata ɓaymo barmi e hoore o lootata ko o loota e ɓanndu leyru ndun fof ko selli kon on tuma o maska e hoore barme wonɗo on ka hoore wa kadalika so tawi barme on kadi ko ley o wontiri haray ko yo lootu ko selli kon o maska e hoore ka barme o woni ɗon so tawi woni maskugol ngol no newo so tawi woni barme on ka o woni ɗon neɗɗo on o lororay maskugol e hoore muɗum ma o hulay wata cellal ngal neeɓo araali haray himo newnana accugol ɗon maskugol ngol e hoore muɗum o loota ko selli kon e ɓanndu ɗum ha o gayna yilto noon o taamo fii kon ko woni e ɓanndu makko ɗum ko tawata ndiyan ɗan heɗaade haray ɗo hiɗen haani wattandila moƴƴa sabu ko hunde nde tawata yimɓe boyi no welsindi e muɗum heɓe heeɓi barme on ko kum fanɗi wo tawi hannde kadi ko ɓe eggu e accita few ɓe yaha e tamamuye o anno Allah subhanahu wa ta'ala ko wi ko fattakullaha mastata'atum hule Allah embere ko heɓuɗon kon feere mana embere ko hattan ɗon kon ko ya wakkilo waɗa ha ka wawɗa ɗon lutta ka wawata ɗon joni so tawi woni ɓanndu ndun ko ɓuri ɗuuɗude e mayru kon masala wi en 90 e nder temedere ɓanndu ndun ma 95 e nder ɓanndu ndun fof no selli ko 5 e nder temedere on yani 5% o woni ko barmi haray ɗo wiigol yahay tun e tamamuye acca ɗon lootugol ɓanndu heddimi ɗum ɗum ko ella noon koyo onti lootu ɓanndu sellundu ndun o maska e hoore barme on woni barme on ko banndu waɗa e hoore muɗum woni kala ko watte e hoore mum fii yo cellal heɓo e koyo maske e hoore muɗum yo no wiɗen so tawi maskugol ngol kadi e hoore mum ko probléme addoyta ɗon kadi koyo lootu ɓanndu sellundu ndun o acca ɗon maskugol e hoore ko barmi kon o taamo ɓaawo nde o gayni lootaade e fii kañum on ɗon barme yani ɗon haare o moɓodiri ɗiɗi kala o goltiri ko subhanahu wa ta'ala wi kon fattakullaha mastata'tum ko wona noon kadi maskugol ngol e hoore oɗo barme mara condition mara waɓtu en andi yewtino ka salligi to wondema so tawi neɗɗo no watti sokeeti himo faala maskugol e hoore soketiji makko ɗin sharia on no newnanimo ɗum kono sartiji no woodi dumunne kadi no woodi wona noon kadi siko paɗe wete ɗen kuffu on ti woni ko watti ɗo kadi haray e sartiji no woodi dumunne kadi no woodi wiɗen so tawi neɗɗo no mari suketi laaɓuɗi tekkuɗi tawi ɗi waaway suumude hoore teppere nden haa ka farilla salligi on hattata ɗon so tawi woni neɗɗo on salligi ke salligi on haa o timmi o watti suketiji makko ɗin o nangi laawol makko ɓaawo ɗum si tayre heɓimo yani so tayroyama o faalama salligade koyo o salligo ɓaawo nde o gayni salligade haa luttitoyɗe ɗen o maska e hoore soketiji makko ɗin ko won noon kañum kadi siko kuffu on koyo salligo haa salligi on timma ɓaawo ɗum o watto so kuffuje makko ɗin o yanlanga laawol makko si wono yeeso ton o faalama salligade mo waawi salligade haa heddo koyɗen o maska e hoore kañum kuffuje makko ɗen haray wono oɗo soketi dumunne mum on ko 24 heures ko yawmu wa layla ñallal e jemma joni so tawi woni ñallal hande ngal jongi bimbi ɗo a sallike bimbi ɗo a watti ko soketiji maɗa ɗin hiɗa wawi tuma fof nde sallikiɗa nder ñallal ma ngal hande hiɗa newna maskugol e hoore majji ɓaawo kadi fiikiɗe hewti ton ha janngo bimbi e o sayi ɗo hiɗa newnana maskugol e hoore soketiji ɗin e hoore wona taw hara a ittiɗi so a maskiɗi kadi ha gasi
a yenaki juulugol a ittiɗi a wallini haray amala laaɓal koye taw so a maski e hoore majji wona yo a ɓortuɗi few so a ɓortiɗi tun haray hannde kadi maskugol ngol bonti ko pasque ko wirano e masku hoore majji ko fi ittugol ngol no wondi e lorra joni noon so tawi ittugol ngol newiki haray hannde kadi maskugol hoore majji ngol sellata ɗum waɗi ɓe wiɗo noon joni e si tawi woni neɗɗo on no barmi maskugol ngol e hoore barme on mara sarti wigol ko taw hara on tino salligino si o haɓɓi barme on ɗum ala toon wono ko sa wona ko soketiji wona kadi sarti waɗugol kadi waɓuki wigol joni ko jemma e ñallal ma ko balɗe tati e jemmaji muɗum wonande wonɗo o wayasi barme on ala ɗum kañum ko fannin neɗɗo no haɓen jini e maskugol e hoore muɗum wimana fannin cellal heɓaki saabu en andi ko mandi cellal heeɓi wo fay ɗum na cuɗari on ti ittay ɗum iɗen fannin e cellal heɓaki tawi ko haɓɓa kon no hoore ɗon imo wawi mastude hoore muɗum woni ñallal woni lewru woni hitande fannin no haɓɓi ɗon haray koyo masku e hoore muɗum imma koyo o looto o maska e hoore muɗum tawi ɗum no newo ma ɗum o loota ha o gayna e ɓaawo ɗum o tamo fi ko heddi ko ɗum ɗo noon kaka salligi e ka tamamuye fo e haray ɗiɗo woni yoga e piiji ɗi tawata neɗɗo julɗo on no hani wattendiri e muɗum telemma ka tamamuye ɗo haray ɗen andi ka tamamuye ɗo kadi maskugol ngol siwi maskugol si tawi woni kaka koyɗe haray ko hoore teppere nden on ti maskata wona nder teppere nden hoore teppere nden on ti maskata wona ley on amma jabira on ɗo ma kaɓɓiɗin ɗo ɗo haray on ti maska ley e dow ɗum ɗo no serti e kuffuwal ngal ka maskugol ngol ko hoore on maskete ka kuffuwal e ka suketi amma ɗo ko ley e dow mum kaɓɓol ngol woni ko on ti maskate harayno toon kadi ko ɓennata taharatul ajiz wal masjuni wal khaifi ala nafsihi wa man fi hukmihim mimman la yastati istimal ma ay tayammum laaɓal neɗɗo ronkuɗo ma neɗɗo sokaɗo ma neɗɗo hulanɗo hoore muɗum ma jogiiɗo ñaawre nde ɓeɗo jogii nden immorde ɓe yimɓe ɓe tawata hattana gollitirgol ndiyam hattana kadi tamamude masalan e alhaali neɗɗo on tumago no yaha ha hewta e ka satti joni so tawi neɗɗo on himo joga masalan himo nanga himo ka kaso haray ɗen andi julɗo on kan kala ka o woni madama himo wuuri haqqille makko ɗen no wooda sellantamo accugol juulugol ngol joni noon julɗo no heɓa kaso tuma goo julɗo no nawna waalo ko labtani tuma goo ɓeeɗo kamɓe woni ɗon alhaali maɓɓe on no serti e alhaali yimɓe selluɓe ɓen neɗɗo selluɗo on sellantamo ka o juula sinna himo looti longal sellantamo himo juula si wona himo salligi sellantamo himo juula si feere ɗinɗon ɗiɗi heɓaki sina yo taw hara himo taani joni noon oɗo neɗɗo wonɗo ka kaso ma oɗo neɗɗo waaliɗo ko labtane ndaarete alhaali maɓɓe on so tawi kanko wonɗo ka kaso on o heɓay coñci ko o sansira ɗi o ɓorni ɗin wonduɗi ɗin e soɓe tawi ɗi o ɓorni ɗin no tuuni masalan soɓe no e muɗum ɓayɗen andi kasoji goo no woodi haray ko wiyete laaɓal kon ɗum ɗon kan ala nder toon few joni noon so tawi woni on ti koye ɗum jooɗoto koye ɗum o waaloto haray e finci makko ɗin sikki ala ɗi tuunayi ɓanndu makko ndin sikki ala tuunayi nokku on kadi tuunayi joni noon oɗo kañum ka woni ɗon si tawi aynuɓe mo ɗon ɓen annda haqqe bani adama ɓe annda kamɓe kadi koɓe maayoɓe ɓe annda Allah no waawi ɓe ɓuri ko on ɓe waawi on ɗon ko tawi ɓe newnantamo yaltugol yaha hunta haajuji makko ɗin ka hurgo ɓe newnantamo laɓɓinagol laɓɓina coñci makko ɗin ɓe newnantamo yaltugol ka yaasi o juula haray ɗum hatta o juula e nden nokkure ka o woni ɗon ɗum e wonde haray no ɓitti haray si o heeɓi newede ɓe newnanimo
yaltugol ka yaasi o salligo haray ɗum ella ala mo yooɗa si tawi ɓe wi ndiyan ala kono noon ɓe newnanimo yo yaltu ka yaasi o taamo ɗum kadi koyo wat ɗum si tawi ɗum fof newaki ɓenni on tigi ɓe hoolakimo so yalti ɗum ta o dugu tigi tigi on o yaltata e hin nder ɗon ko simon mahira ko ɗum dalasira to haray oɗo hande kadi o newnanama si o humpitike maɓɓe toon fewndike koyo immo o fiɓa anniye o darna julde makko nden o juula ko alda e salligi alda e tamamuye saabu wona salare haaɗi o salligo wona salare haaɗi o taamo kono wiigol aray joni o salligaki o tamaki awa joni o acca juulugol ngol ha feƴƴoyi ɗo haray o waɗi probléme e hoore probléme idan koye o gontiri ko Allah subhanahu wa ta'ala wi toon fattaqullaha mastata'tum huule Allah en nder ɗum ɗon feere kon joni haray kanko ko heeɓi feere kon ko ɗum ɗo koyo juulu e alhaali makko on ɗon woni nokku on kawni julde ɗo no laaɓi ma laaɓa woni coñci makko ɗin no laaɓi ma laaɓa woni ɓanndu makko no laaɓi ma laaɓa madama alhaali makko on ɗon nayi sago makko o woni koye ley jogal neɗɗo goɗɗo goo mo ala yurmede anda kañum kadi ko jeeya ɗum o woni haray ko yo juulo e alhaali makko on wona yo acci julde nden feƴƴa e kazalika neɗɗo won ɗon kalabtane oɗo kadi si tawi woni nokku ka o woni ɗon e no newanomo salligagol mo wawi immade yo salligo ko yo hoymo salligo so tawi ɗum ɗon newata ko wonduɓe e makko ɓen ko ɓen hani darude ɓe wawaymo salligude ka o woni ɗon ɓe addanamo ndiyam moggo makko ɗon fettuɗa o salligo ɗon ka o waali ɗon so tawi ɗum no wawi newade ella ala yo waɗɗum so tawi ɗum ɗon satti tawi wawata wonde koye ɓe addanmo o taamo ka o woni ɗon ɓe addanamo ko tamete ɗon o taamo ka woni ɗon o juula so tawi ɗum ɗon kadi no heɓatako ɓayno woodi en andi e ñawoje ɗen sino wowlede wona ya ndaaru ka wonɗa ɗon tun no woodi nokkele ka tawata sa yeehi heɓugol ka tamete ko probléme surtout feewno ko aduna on fewni ɗo hannde te e gonno to gollirano haray madama na yimɓe islam woni ko golli golleji ɗin hara ɓe himmira so ɗin piiji isan no ara hara ka taami ala tawa kadi jomum wata salligade nden so tawi woniri noon kadi hara oɗo nawnuɗo o juula e alhaali makko o wona noon kadi so tawi woni kañum juul on nawnuɗo ɗon waali kenci makko ɗin no soɓi kono ala goɗɗum goo ko sansiri ɗin ɗon ma nokku ka wonɗon laaɓa kono ala goɗɗum goo ko sansiri ɗum ɗon ko yo juule alhaali makko on wona yo wi acce juule gongol hara hiɗen andi hiɗen hani wattandila maɓɓe sabu yimɓe meɗen ɓen puyi so tawi no selli haray ko julɓe hiɓe wakkili kono si ɓe heeɓi nawnare ma ɓe heeɓi nanngal ɓe wallinay ko wiyete diina kon few ɓe terto fi ko wiyete fi Allah kon few ɓe jokka hannde kadi mere e ande seytane wurto e hoore maɓɓe waɗina ɓe piiji wona perdi e hoore perdi ɗum noon to Allah subahanahu wa taala algandu en ɗum hara neɗɗo on simo wuuri mo mari hakkille makko ki si kalabtane o woni mo hanano o kippirana noon fi lekki o kippirana noon fi ñanduji makko ɗin ko ni kadi himo hana toppitede yo juulu buyno waalo ko lamtaneji hannde woɓɓe wona hen lewru lebbi ɗiɗi hara no waɗi hakkille muɗum kin hakkille ki yeebaki few hara ɓe wawno jooɗade ɓe juula ma ɓe juula ka ɓe waali ɗon woni ɓe ajji woni ɓe belndi woni ɓe kala no ɓe waalori en andi julde nden accanaka hay neɗɗo goto fanni hakkille makko kino woodi ka o waali ɗon si tawi o wawata immade o juula koyo o ɓaƴir ɗon gite makko ɗin rukku e sujuudu o janga ko jangete kon ka hunduko makko ɗon o juula julde makko nden ka o waali ɗon kono julde nden accanaka hay goto hara noon ɓeeɗo wonɓe e nawnude waalo tawa aynuɓe ɓe ɓen haaju mum ala ma hara ɓe anda ɓe toppito fi lekkele ɓe sooda lekkele ko satti ɓe sooda ñaamiteji ko satti ɓe yoɓa luwasi ko satti kono hara fi julde nden kan ɗum ɗon no itta ila e muɗum toppitaka woɓɓe ɓen ko ni wuyata ha maya tawa accino julde neeɓi tawa no hanno juulude ɗum ɗo ko musiba hulɓiniɗo ɗum toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah anditin en arsi en anditugol diina meɗen kan hikkinen kan ɗo yeeso hara wona fi aduna on tun woni ko wonɗen e yangade fi muɗum e haray en anditinayi musidɓe meɗen jentiɓe ɓen fewɗo ɗo ko radio fotten gollen e femol ko ɗon e jentade haray no wondi oɗon inchallah subhanahu wa ta'ala sikku moɗon woɗo Allah ɗo wimbini ɗen SW Mouhamadou Mahfouz Ba haray inchallah e wiye monsieur Sidibé yoɓe acciten en antenne on si tawi woni no woodi e nokko yewta ko tawata famaki
haɗa jentiɓe en ɓen ɓe rewra téléphone on ɓe landito ko ɓe faamaade mum kon gaada so tawi waawede faaminde si tawi kadi won heen ko tawata ko fayre haray mo tawata waawa faljitude yo noddu ka numéro ji an ɓaawden yalti inchallah subhanahu wa taala 628 29 0301 ma 657 numéro goto e haray assalamu aleykum oyte radio mon on oyte radio mon on oyte hito radio on allo ko homɓe konto wonɗon ko hom no wiya inde mon nden konto wonɗon awa oyte hito radio moƴƴa foƴƴe radio non inchallah non non eyi waaleykum salam hay en gelitoɗo ɓeeɗo maki kon ko hunde nde tawata ko hunde andade e labtaneji meɗen ɗi bal no hanuno hande haray no woduno e association ji diina ɗi kippuɓe fiiɗi golleji yahayɓe ka labtaneji toon sensibilisé noɓe ɓe assalamu aleykum nan ko homɓe jantum ko homɓe nan nan eyi nan no no on jarama onon kalmi toon kadi o barka ɓoy nam waaleykum salam kamɓe nam mi jenti wowlu nam alhamdulillah haɗa ɗum ɗon ko fenande nde alaka mahi hay e nokku so tawi neɗɗo o longal no fawimo sellantamo daragol yeeso Allah subhanahu wa ta'ala fi tottugol julde sellantamo ƴettugol alqur'ana jooɗo janga sellantamo wongal ko suudu Allah en gaynali ngal ɗon taw e haray on ɗo wiɗoma ɗum ko faale makko o wowli ko majjere makko woni ko ƴetti ɗen taw Allah subhanahu wa ta'ala lawol fewnumo andinama ko ha wolde kon ñanden goɗɗo landikelan o wi wondema haara est ce que no sell so tawi goɗɗo no wondi e longal koyo o immike bimɓe tawi mo hani lootade longal koyo juulu si o looto ka ko oyo looto so juula nan siga ɗin piijino e haqqille yimɓe ɓe tawata ɓen ɓen andi no woodi e hande muskilaji men ɗin no tiiɗi so yii jarrabuyeji ɗin no tiiɗi e hoore meɗen ko par ce que yimɓe ɓen no itti bote dina ka ha feƴƴiɗi e haray ɗum ɗon ko hunde hanande renede e muɗum goɗɗo hana wondude e longal o immo salli goo o juula nam ɗum kadi sella simon on ko kaaƴe ɗen ɗe sunnudete ɗe wona simon
karo on kadi ko tuma ɗum juɗa e moƴƴina waɗa e yiite si wona simon kala ko tawata rewnama ka yiite si ittama e noone lassili leydi ndin haɗa ɗum ɗon sellata tamagol e muɗum e mono faala noon faljinde jama mo wolde ko faala wolde kon kono sellata tamagol e ɗin piiji ɗon nam wa aleykum salam nam nam allahumma amin nam 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 inchallah no woodi moƴƴa nam noon nam inchallah on jarama inchallah haɗa ñande goo en ƴettay yewtere fimum inchallah haɗa ko herti fi nawnuɗo on ko no hani wa'ude on par ce que nawnuɗo no woodi neediji ɗo hani jogade hakkude makko e Allah subhanahu wa ta'ala neɗɗo kadi yahowo darugol nawnuɗo no woodi neniji ɗo hani jogade en andi no woodi yimɓe buyɓe tawata haqqille mum ɗen assalamu aleykum waaleykum salam homɓe alhamdulillah homɓe ko homɓe to inde mon nden ko yetto Diallo ɓene nam eyyo nam faddal piyande aranere nden no wawi yonde ko nden ɗo woni farilla on amma si on tigui watti piyande ɗimmere nden wiiɗen wondema haara wona ko mazhab malikiyankoɓen kamɓe haara defte maɓɓe ɗe no yewti fi muɗum no woodi kadi hadiseji arɗi e muɗum hadiseji ɗin kalama ko ɓe wiiɗi sella joni noon so tawi woni on ti gollitiri nden ɗon piyande ɗimmere ƴen innata jommum ko bidi a waɗi Allah ala goltirgol nde kono noon so tawi kadi on tigui accinde sabu ɓay hadiseji ɗin ko lowɗi ɗum kadi wiyatake tamamuye on timmali si on ti raɓɓinini ke e piyande aranere nden maskugol ngol yeeso ngon e kañum newe ɗen haara wiɗen assalamu aleykum kamɓe janto nan on ti yoɓa jeeƴe ɗen o artoraɓe kadi woni ko ka julde jama o juulata woni ko kanko tun juulata ɗo haɗay o yoɓa jeeƴe ɗen taw joni noon himo wawi gotel en piiji ɗiɗi so ari ka juulirde juulugol subaka on tawi so inni o juule jeeƴe ɗen o heɓata julde subaka nden ka jama no sella ka o naatida e almami on e anniye makko kanko ko geeƴe makko ɗen woni juulude si ɓe juuli darɗe ɗi subaka ɗe wondude almami on ɓe tawi ko imam o salmini o immo o adda darɗe ɗiɗi ɓaawo ɗum o timmina geeƴe makko ɗen o immo o juula subaka ma ɗum o ara o jokka ɓe ka subaka ɗon si ɓe juuli ɓe salmini on tuma o juula geeƴe makko ɗen subaka makko on ma ɗum sikka ka suudu makko woni juulude ko geeƴe ɗen o wattorto taw haysi woni ha nangue fuɗɗi haysi woni ha e 9h10 haysi woni ha ñalli leere fof mo fini ko geeƴe ɗen o wattorto taw so adda subaka on ɗum noon kadi waktuji heddiɗi fof kadi kono nam assalamu aleykum nam uyde radio on taw tomɓe to nam allahumma amin
jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Naam. Wa alaikum salam. Kombe. Halo kombe. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Awa uyti radio on taw. Naam. Jantu. Allah weltanay. Allah weltanay. Naam. Allah sellima sellina noon ɓe fof. Naam. Naam. Allah yeɓɓa ko ɓuri moƴƴude njeeɗi. Naam. ko honɗo wonnoɗon e wadde hari non piyanɗe ɗiɗi won ko ɗe ɗiɗi wonɗo wadde ka ko gooto ella ala so waɗi no wiirno on ɓeydali on ɓeydali na ella nani aleykum salam allah kon cellal nam assalamu aleykum assalamu aleykum haray toujours wiiɗen assalamu aleykum nam comme ɓe ɓuyta radio wotte radio nam comme ɓe nam allahumma amin sukran wala so jagatana tan tawi woni ɓe jaɓali jonnude onti ko watto fi yo juulu leere juulugol ngol yoni ko yo juule alhaali makko on hay si tawi hay silipum o wattaki koye sortoɗen noon kañum kadi golleɓe ɗin golleji ɓen yoɓe hulo Allah subhanahu wa ta'ala ɓe anda wondema haara kala koɓe waɗi ɗon koɓe landitoyteɓe yawmal qiyama si tawi woni ɓe waɗi no hanniri noon tawi neɗɗon ko fi bonnere makko ɓe joguimo ɓe jogukemo ka neɗɗo jogueteɗon ɓe jogoralimo kulli ɓe jogoralimo steyna neɗɗo ɓe jonmitimo haqqiji makko ɗin ɓe haara mi jogui haqqiji neɗɗon ka woni mo mari haqqiyagol furgol laɓɓino mo mari haqqe lotagol himo mari haqqe lotugol coñci makko ɗin o watto kala ka o woni sen daari en taway hayka heefera ɓen ɗon e hoore mum no iññini jogagol bani adama siga nokkiri o watta kon en nalika meɗen ɗo kon en andi leyɗe goo no woodi ka tawata si ɓe jogui ko goɗɗo e kaso ko ɓoorugol mo haalaɓa par ce que kono haray ɗe wiya waɗoɓe ɗum ɓen sino woodi waɗoɓe ɗum yoɓe hulo Allah subhanahu wa ta'ala tawi hayso tawi woni e ɓay coñci ɗin hunde ɗi bonna coñci ɗin wata lorrude hay hunde nder toon so leyɗe julgol yoni si tawi himo ɓoora yoɓe jonnimo coñci makko ɗin o watto o juula si tawi noon ɓe jonnitalimo coñci makko ɗin hatta o juula e alhaali makko on inchallah subahanahu wa taala julde makko nden fi wiigol o heɓɓali ko suuɗira awra makko on ma fi wiigol heɓɓali ka o salligo ma ka o tamo ɗum hatta o juula saabu julde nden nde accanaka hay neɗɗo goto nam assalamu aleykum nam nam aɗa o salligade kaɓa o salligade hara o nangi salligi ka hurgo ka o salligike ka hurgo nder toon so yalti eyyi haray ko moƴƴi ko yo yalti yo salligo ko ƴetta alqur'an o tawi noon woni kadi o ƴetti o janggi hara o salligaki naafi haray himo mari bakkatu ha ton kono noon ko ɓuuri moƴƴude kon fi teddingol alqur'an o mawninande ko yo salligo si o ƴetta qur'an o jangga iyo haray ɓe wiya ɓeɗo yimɓe wonɓe e jogue siga ni woni nawnare woni ko jogal ka kaso haara tentini ka nawnare siɗen toro wonɓe ɓen ka labtaniji yoɓe kippo nawnuɓe maɓɓe ɓen sengo dina maɓɓe ken kadi moƴƴa assalamu aleykum assalamu aleykum alhamdulillah komɓe
kañum ni ko kañum nam si tawi himo wawi wadde sujuude rukku o sujja ka leydi yo waɗ ɗum si tawi no faaɗi si tawi ni hay silaaɓa si tawi no faaɗi tawi sujjude rukku wattako ko yo jooɗo ma o daro o ɓaaƴa sujjuudo e rukku on ka hoore makko ko yo juule ala embere ko heɓata feere muɗum kon wono nawnu ɗon noon eywa aɗa fiiwi nam 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 ko noon o tamamuyi en ko façon goto mala façon ɗiɗi joni masalan so tawi junngo goo no barmi gonɗon no haɓɓa o salligui to o lootitere selluɗe ɗen fof ha o gayni wiɗen ko yo masque e hoore ko haɓɓa kon joni noon so tawi maskata ko kadi few ko lootutere selluɗe ɗen o acca ɗo masque gol on tuma o tamo ɓawo nde o gayni lootude tere selluɗe ɗen ɗon haray o moɓidiri hakkude salligui sengojo e tamamuye on mi mana o golliri ko Allah wi ko fattaqullaha mastatatum e huule Allah embere ko heɓuɗon feere o jazakallah jaram assalamu aleykum nam kamɓe jam ɗum uyte radio on famodiren kamɓe salamu aleykum nam jam tum alhamdulillah kamɓe nam nam allahumma amin allahumma amin nam allahumma amin amin merci on jaram e haara en antine ko jentinoɓe fendoɓe en ko radio fotte gollen ko woni ko jentiɗen e haara inchallah subhanahu wa ta'ala leere men on ko yonɗum haray en antine toujours ko wonduno e moɗon ɗo ko sitta mon Mouhammad Mahfouz Ba haray no wonani en ɓawa machine en to monsieur Sidibé haray inchallah subhanahu wa ta'ala no wowirɗen noon no foɗodirirɗen noon ACW fo ACW si 7 heures on feƴƴiri min taji capan tati en fottay ɗo e ngal ɗo alluwal meɗen andintine yeeru ko Allah subhanahu wa ta'ala newni koye fikaɗo dina meɗen ha e 8h45 hara inchallah hande ko ɗo wonɗen e darade ɗentoro Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko wawi jogui yo Allah fewnu en faade dina makko kan o sellinana en nawnuɓe meɗen ɓen joga ɓe gadi tawa ko hoore toño jontaɓe hoore maɓɓe inchallah subhanahu wa ta'ala haɗa ɗen tori Allah kadi no moɓɓe makiri ɗo ni yo Allah fewnu en fof accintina en wowlugol fenade e gollirgol fenade saabu ala ko lorrata jama hande tawata goto kala mabɓe yiiɗi e fenugol ɓay o yana fenude hara inchallah subhanahu wa ta'ala si yiltiki Allah moƴƴina fiyake men o assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh